Ассаламу алейкум, Оренбургқа келдік. Әлфит қазір да міне шай ішерге шулай, Аллах тілесе шай қайнап отыра. Сіз бет айтасыз, қайлардан жәрдемдер болды дейсіз? Алхамдулилlah, мына айталар биттеги қиын вақытта, трудный моменты жизни, да ты узнаешь своих настоящих друзей, настоящих вот как бы иманлы кишилерни, алхамдулилlah. И вот Аллахның рахматы кең, много было көп жерлерден звоноклар болды, хазрат халлар ничек чем помочь деген, алхамдулилlah, бірінші баш муфти Табат Ташин хазратлары, Самар муфтилары, Челябинск, Ингушетия там, көп жерлерден звонок болды. Нәрсе айтасым келе, мына откуда помощь не ожидал. Как бы сказать, Кукмара деген жерді білеміз, бүтін тігі табалары білен алардың пользуемся, алардың тапішкелерін жақсы етіп, елі киізден ясалған киіп үйрейміз, рахатланып, әр уақытта сізді білеміз, что сіз мына шошындай, как бы айтек, бек пол ұсталары, бек известный нәрселерін айтасыз, но никогда не думал, что Кукмара один из первых таких вот как бы китер помощь, ярдам. Бүгін Аллахның рахматы яусын, Кукмарадан китеріп, мұсылмандардан ярдамын китеріп бушаттылар. Анасын финансовый да ярдам болды, алхамдулилlah, Аллах қабылдардан айласын, әжі сауаплар насип болсын. Біздің қиын уақыттарды хәліні жеңілейтірге тырышқан үшін Аллах сіздің хәлләрін жеңілейтсін. Көрмеген жерлерден сізге тілеклеріңіздің, ниетлеріңізге ерішіге Раббым өз ярдәмшілерден. Бұл Айрат хазрат кетірді да? Бұл айтылар, Айрат хазратта жиған дейділер, но мұқтасиплері Радиф Хазрат Темирғали хазратлар. Та кроме Кукмары тағын қайлардан кетірді, Ишимбайдан, Салаваттан ма? Да, Аллаға шүкір, мына Ишимбай, Салават, Стерлі Тамак, ола жерлерден жиналып, бүгін тоже алардан келді. Аллахның рахматы яусын. Мың мәртебе көрмеген жерлерден. Орысша айтар, бумеранг деген нәрсе бар, когда зло кидаешь, зло возвращается, добро кидаешь, добро возвращается. Поэтому вот это ваше добро, пускай вернется, сторится в тысячекратном размере, как сказано в Коране, халь джазаул ихсан илля ихсан, разве воздастся за добро иначе, чем добро. Пускай всегда вам вернется. Амин. Алладан қайсын. Амин.